Assalamualaikum dostlar, sizler menden kaydadan koko. Bugün men oynagan körgülüğüm men oralam degendey. Bir Free Fire'ga girip oynagochu koptum, biri girip etamda. Ya benim bir iki videom çıkkam, men oralam emen kaytam degendey öyle kanday. Kırıkçı dostlar, ama hiç kim padeşke ver kaptır. Eğer kim bana padeşke beri alat dostlar, padeşke beklesin beni aktif etti. Bak ortada öyle yolda kalıp kaldım dostlar. Ben eğer video tartkanlar жылайын бар просто деген aktif түш кеткен жақпады де маңа. Aktif yapıp etсеңдер жақсы болады. Göstererek izleyeceğim. Dostlar, diyeyim söz deret bana. Na videoma 20 like жинап берілечі братски. Dostlarıma tarqatып, мен на videoma 20 like жинап берсеңдер, кайф видео шығарып берем сендерге. Жестко видео тартам. Free Fire'da қалай. Men hazır için oldu zaten tanıyor. TikTok'ta var tanışıyormuş men. TikTok'ta var ma Nurel Koku de padeşken hazır men 3 at o İtaç oldum. Çok sarsıyorum. Sarsıyadan tarif gittim. İtaç'ımın adı İtaç. Ben bunu bıyığı TikTok'ta anan ma padeşke berip dursa videoda көп çıgat подписчик 30'a жеткизип берсеңер айя başlayın. Если менде не аз мен қазақ YouTube элелер дайын мен майле 100 подписчик бийма болор. Ма хайта 30 эле подписчик жоюп бериле. Анан кийин 40-50 100 жеткен тек жетем 100 bir ayda жетебиз. Bir jumanın içinde жетпейм го эми. Eğer bir jumanın içinde жетип калсам, sizge kayıp video. Andan da Minecraft'tan sender 1 saatlik video tartam. Bilmem dostlar, sizler meni ustuğa жеткизе койсоор 30 гале жеткизип бергилечи подписчигим мени адамдар таанып калсын. Мен азыр эч ким тааныбайт даже. Эч ким менен дос болгусу келбейт мен. Блин, сука. Az kalmadı mı? Böyle oynayıp kaldım. Dostlar, keliştik bir 20 like 30 подписчик çalıp belki 30'ga 3 ile подписчик kaldı. 3 ile dostlar, meni көрөткан болсоңдар 3 аккаунт bu 4-5 аккаунт açıp менга подписчик алып койгоч. Bugün video tapamadım. Zorlu tarttım emi. Blin. Beni hiç kim görgüsü kelbe kalsa gerek ha. Только halay tarttı düşünmüştüm. Ben bir de ışkamayı uçuştum. Rusya gelip dostlarına atmış. Çin alayım desem Kırgızistan'da da hiç kim hazır men. Hiç kim zor gözüm tartıp damayın dedim. Keyin Kırgız youtuberleri көп bolsa kim jaman бар. Короче, bizde mınday da
birbirimizni göremeyiz. Misal üçün bu betke betli aytaylar. Bir Kazaklarga Kazakça bilemiz ha. Hem Kazakça Kırgızlar bilet, Kazaklar Kırgızca bilet. Bileyim. Ay. Mama sih. Ulah. Şunu. Ay böyle. Dostlar bana kelebek 30 saat çağırıp verse ben videonun hızını kılıp жазайım. Халаттарды көп тартамын. Kırgızlarda hiç kaçan oynatılmayın. Keliştik değil ki bana paylaş var. Evet dostlar, acaba ıslıyorum. Şimdi bana parçacık çok bom şeyle o kettim, ıslıyorum. Вот мен просто активно düşüp ketdi da dostlar, işinizler o. Вообще men like masaj kelim. 20 вообще жетпейді. Мына etkaralarda görsеңер видео саз подписчигі көп. Қандай түсіп болады. Мен сіздерге ол видео сазды 12 видео бар. 12 видео. 14-15 бар. Менki 20 одан ашып кетті. Қанша видео тартып салдым, қанша гигабайтым кетірдім сіздер. И даже гигабайт кетіп қалды. Шунша видео қойшы. Видео. Көтіп тұр, мүті адам кіреді қой. Сіздер мүті чұрқап тұрбағыла. Әнкен чұрқаларды біледі дағы. Көтіңлерді мұшып баталды қыласыңар. Мүнші тұрып дегенен шығады дағы. Мұнда басқа бір қойсаңар жатады. Достар, күбір рейтинг ойнайын ба? Күбір рейтингке кіргенде жоқ шағыз. Video çarptı var dostlar. Dur. Ay bile. Uf, biz daha düştü yani. Bu dedip atış kadar da yani. Опасный дядь. Ай бы айтым опасный. Страшно мне. Ой, не, kaçatı joyba. Ya da korktu koydum ben. Dostlar ananca okşası. Kaç kettim. Ya atışım gelmedi. Eğer aldığınlardan adamın tip çıkarttı. Şimdi sabırdan oturla. Video uzak olmasa geçirmeyin. Bravo.
Bileyim. Niyaktadan bari uçtu gitgenden kaçıp gitgenden çok şans. Bileyim uşunu takap kalkanlar. Yakladım cüret dostlar asır. Oradan kaç geçse bulut. Haydi. Double kill. O soğukken dönüyor. Gitme. Hayır. Triple kill. Bottor granatadan kaç albasanlar nege jar aldыңар Hayır. Kaç. Dostlar ana бар эмел зонадан kaçıp анан орто коюп келгенде каччу болуп. Жакта адам жүрөт достор адашпасам. Kim adam жүрөт деп мен. Туран каякта жүрөт эне мал. Bile. Quadra kill. Bile. Burada adam жүрөт dostlar. Sekin barıp öldürüm desem ölüp kaldım. Тихо. Yumbu. Dostlar men videomdu kim көргөсү таканса көрүп лайк 20 лайк кылып 30 подписка алып койгула победа алган үчүн бир адам калганда 5 адам калды видео 19 мүнөттүк болуп узараак кеткен достор мен видео көп көргүлөчү просмотр 4 адам 3 адам калды мен менен 4 человек Ладно. Başta bekleyelim sonra kalk. Ay böyle kameranın olsun. Düşünü понятно. Hadi hazır. Блин, ölüp kaldım da.
Bana nasıl çıktı? 5 kilometre çıktı. Daha iyi arkadaşlar.